ата-eneler, kımbatliler, okuvchilar, sizler бүгін қош бол баштағыш класс деген кечеңизге катышып кеттиңиздер. Ошону менен катар бүгүн энелер майрамына туш келип жатат. Демек, кымбаттуу энелер, сиздерге биз чын ден соолукту, узак өмүрдү, үй бүлөлүк бакытты, ишиңиздердеги зор ийгиликтерди кааламакчыбыз. Өнөрлөрүн көрөлү балдардын, ата-энелер, мугалимдер келишти. Кыргызымдын Салтууло үйлерден унутпайлы ысык салам беришти. Айлана терепел салтанат, коштошуу кечеси башталат, илимге, билимге кол сулган, бактылуу балдар кыз чачканат. Ата-энелер, ага-эжелер, меймандар, амандыгын сураганга биз да асмандагы күндөй жакып дайыма бактыбызга бар болгула барына. Биз кылган баарыбыз ата-эне кабыл алабыз, арналат биздин эл үчүн аракет эмгек жарыма. Ал каларданан ар кыштап кадам ушул жерде олтурган атам жана апам агай жана эжелерге 4-класстын атынан жалуу ысык салам. Бүгүн бизде чоң байрам. Анткени мындан 5 жыл мурун ушул мотурайган балдар ата-энесинин колун кармап, ак мектептин босогосун аттап, жаңыдан гана аттаган мотурайган бөлөктөр мына мынтип бойго жетип турушат. Алар окуу, илим-билимдин кабардар болушуп, китеп сырын үйрөнүшүп, жаратылыштын сырлары менен таанышып, таалим-тарбия алышып келишкен улан кыздарга азыр зың кыйган окуучуларга айланышып, алган эмес мына мектеп башталгыч классты аяктап отурушат. Анда эмесе азыр биз Сардалбыз деген бийди бийлеп коелук. Çok
bilim alуу millet saga жашыңдан, kitap oku eşik açan akıldan, gelecekte çok maksatка umtulup, kut ketmesin, bak ketmesin başından. Келгиле сабактарга коңгуроосу шыңгырайт, мектебиңден артык не бар? Ак тилиңден окуучум айт. Азыр мектебиңде Orus dili muallimi Gülür Eyman Bekafara. Orus dili biz kınavla mezgille yarıp gülüp bizim kasına geliniz. Orus dili taksirle öğretip kaçalara bilimlerini versiniz. Şaşmayın. Çetin muhalif bakın açık. Orus dili bize kadar gerek olsa çetinle bizim hoşuna gerekçe. Ancak gerekmesine cezalarla öyle biz bakın açık. Muzika muharremi şekerlecek, muzikanın altından şekerlecek siz de atlarınız. Muzikada özür çıkmayımız, içinde solup uzun ömür kalacak. Nerede yapmış degen bağlarda bilbenler. Nerede yapmış degen bağlarda bilbenler. Çarçamında tamamında kelgine de bizge kucak çaydılar. Rahmat sağa, artak sağa muhalif. Mugallimlerge anlat, mugallim degenler olsun.
gelişkenlikleri için, yetişkenlikleri için daha kim bizim için büyük bir şey? Ece, annelerimiz için aytasın. Demek biz uşul vakıttan faydalanıp atenelerimizge arnagan ırlarımızды dagы atkарып koyalım. Gelin. Jetelep, kalkalap, oynatıp bizi jetelep, orkay baktım ve böyle kalkalap verim, camalı, tarzı sisli eserim. Ömründe olsun candıran, düğü için bayram şarkılar, ömürde bizi alıp gelen neler için can kurmaz. Burada kanca arman var, özüm var demek bayram var. Ben işte senin tabanın bölgülüğün arkam bayram var. Ece bayramda katkan canımsın, Ece bay, yarın beni şarkımsın, bir özümde artaktayım, kalp geze ben ak sütüm kalktım. Oha bak. Atenede iskilde hiç kimse almasa gerek. Anın süyüsü neye geçinemsiz. Engeleriske çok razıçılığıstaydı. Hazır biz tazim kılavuz. Tazim kılavuz. Ateneleriske tazim kılavuz. Hazır kumaya geliyor. Mikrofon alırsın alayım.
Жалықпай оңып ардайын, талайы өссін күн сайын, жарқыраған балалық есіңізде болсын ардайын. Сіздерге ашық аспанды, ашық көңілді, бақытлы балалықты қалаймын. Жүзіңізден ардайым жылмаю кетпесін. Азыр Мунира. Оның ардайым. Koş çarşıkalılar, koş çarşıkalılar, koş çarşıkalılar, sen olsun. Ösüktür tuttum öğrencimizin. Koş çarşıkalılarının baktığında köprülerin kayda basan özündü, onu da beceriyoruz. Şaşkar. Hazır olsak, bizim bir klas mene bir üstü bir yapalım da. дарақтай билим алып китептерди барактай мектеп шайыр шаңга толуп турсун деп ай ким койсочу каникулга таратпай мектеп шайыр шаңга толуп турсун деп ай ким койсочу каникулга таратпай.
келсе биз да сындан өтөбүз. Кол кармашып айга күнгө жетебиз. Ага эже достор менен коштошуп ай, бул уядан биз да учуп кетебиз. Ага эже достор менен коштошуп ай, бул уядан биз да учуп кетебиз. Убакыттар өттү, биз да чоңойдук. Ата-эненин урматсыйын ойлондук. Канча жылдар өтсө биздин арадан ай, мектебимди эстеп кайра сагынам. Канча күндөр өтсө биздин арадан ай, мектебимди эстеп кайра сагынам. Ким койсочу каникулга таратпай. Analize baldan tüzgünüz, tınçtanaz. Azırkız söz, mekteptin direktörü Rüskulov Rüsbek ağayızdan. O öyle çıkarsak işte yapalım işte. Hiç çıkarsa Acamaktan geçire. Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, окуучулар, төртүнчү класстын бүтүрүүчүлөрү, башкы класстын бүтүрүүчүлөрү. Сиздерди бүгүнкү салтанаттуу кош кол башкы класс баракасын салтанаты менен куттуктайбыз. Мындан ары сиздер салтанат же бул жакта Айжан Малажеңер өстүрүп келген, билим берип келген, мындан кийин ар бир предметтен билесиздер, ар кандай мугалимдер берет, ар бир профилдер берет. Ошого байланыштуу даяр болушуңуздар керек. Ак жол каалайбыз силерге. Эми урматтуу апалар, аталар, бүгүн келген, ушинтип келип отурасыздар. Башталгыч класста эле активдүү болот ата-энелер. Анан ушул темп менен эле 11 класска чейин барганыңыздарга мен тилектешмин. Барганыңыздарда адептүү билим берүүгө биз бул жактан өз кызматыбызды кылабыз, терең билим бергенге аракет кылабыз. Болгон өзүңүздөр байкагандай бул жакта аябай өнөрлүү, таланттуу балдар бар экен. Өзгөчө белгилеп кетишүү, Кайырманын кыз-жигиттери аябай активдүү экен. Ушул темп менен эле кете берсеңиздер, алда убакыттын мектебинин орто мектебине көптөгөн ийгиликтерине жеткиргенге жардам бересиздер деп ойлойм. Салтанат эже, андан чыгарып грамоталарды. Грамоталар. Чүй областы Жайыл району Канатбек шартындағы Табылдақ жалпы білім берүү орто мектебинин 4-нчы класстын окуучусу Малика Айдарова Фатима сыйланат. Есенгелдиев Ради сыйланат. Азаматов Атай. Аскарбекова Мээрим. Бул кызды дагы бир белгилеп кетейинчи. Өткөндө башталгыч класстардын атынан негизи Жайыл району боюнча олимпиада болгон. Бул биринчи жолу ушундай башталгыч класстар арасында болуп жатат. Ошондо Жайыл району боюнча бул кызыбыз биринчи орунду алган. Бул кыздын грамотасын анан акчалай сыйлык менен 25 майда салтанаттуу тапшырабыз.
Ахматбеков Гүлжигит. Суретін алып болды. Адилетов Камчы. Ахматбекова Айбике. Тілекбекова Сезик. Нұрбеков Назар. Сардықов Иса. Дүйшенбекова Қызгүл. Дүйшенбеков Султан. Шабдабеков Елик. Төлет Ержан. Орынтаев Элхан. Рахмат. Бұл Айжамал әжесіндегі еңбегі зор, бұл класста демек азықты сөз Айжамал әжесінде. Қарайыз, бері қарайыз. Оқушылардың қош бол башталды класс кешесін бүтіріп отқаны менен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық, бақыттылық балалық, оқудағы чоң игіліктерді қалаймын. Дайым баштаған ішінен барында игіліктер сіздерде жаңа денсаулық. Және ата-енелерге барыңыздарда аразшылық, жаңа денсаулық сіздерге дағы дайым балдарыңыздардың жақсы қуанышы күндеріне ортақтастырып жүреріңіздер. Дайым мектепке сіздер балдарыңыздардың игіліктерін көргені, қуаныштарын көргені келіп тұрмыздар. Сіздерге чоң денсаулық, жаңа игіліктерді қалаймыз. Игіліктерде жаңа денсаулық шыдамайды қалаймыз. Оқушыларға арналған ішінеке дейін бармен, белгілі бізден беріп қойыңа, мысал етсеңіздер. Оқуларды игілікті arkadaşlarına bekleşmeyin. Kalabalıktan giygi sözü atölye gelerek Kalabalık. Başlangıç klasının hoş bol başlangıç klas деген текелермен құттықтаймын. Мен бүгін аябай оқудан отырған шыншалық жақсы деңгейде өтіп кеше төртінші дәрежеден төртінші класс оқушыларына қайырлы кетем. Сіздер мұнда 5 жыл мұнда мектепке келгенде таң елік бар еді. Ақымен қараны ашумен тартуны білерек балдар болса. Сіз танағаны да білсімесіздер. Азыршы мына 4-ші класты бүтіп баратып, сіздер уже оқыған үйреніңіз, ақ қараны танып, біткен дүниеге көз қарашығада
жакшы болуп калды. Мына ушунун баардыгына мугалимдер, ушу окуткан мугалимдер деп билет. Мен бир кезде аяктын сөз болмосу. Аяна. Мен азыр башкачы. Мен бир кезде ушул Нарылда иштедиле ушул мектепте. Ошол айтчыда, ошол айткан туура экен. Мугалимдер деген өзүнүн баласын окуткандан соң эми ошо башкаларга чоң кеткен ушунчалык мектеп окуп да өзүмдүн баламды унутуп койдум дейт. Ал эже 4-класска келген кезде баласына 1-класска окуптур да баласы. 4-класска келгенде токтор эже сурап коюп калып, эже балаңыз окуганды билбейт экен, кошолбойт экен деди да. Анан учителге отурат барып таң калып калды да. Анан зар эже чөчкөн ой эмне окуганды кошолбойт жакшы экен. Көрсө зар эже айтат да ошондо. Көрсө баланын баарын окутуп, ай бул үйгө барганда баласына келгенде звонок кылат да. Бул үйгө барганда окуйм деп, үйүнө барганда үй окуп да. Үй окуп болуп анан кечинде окутайын деп, кечинде окутайса баласы уктап. Ушундай көрүнүш күнүгө ушундай болуп жүрүп, өзүмдүн балама да көзүм бурбай калдым деп айткан эсимде да. Балдардын баары башка мугалим окуткандар отлично жакшы окуду. Ошо өзүм 1-класска калган балам начар окуп калды деп айткан эсимде. Ошон үчүн балдар силер түшүнгүлөр, ата-энелер түшүнгүлөр, мугалимдер даже өзүнүн балдарын унутуп койт. Өзү ошо эже айткандай. Мына ошол мугалимдерди биз сыйлай билели. Мен мугалимдердин айлыгын көбөйтө сатып ушунчалык дагы да жогорулатып коюп экен деген тилектемин. Биринчи, экинчиден ушу мугалимдерге ийгилик каалайм, ишиңерде дертолук болсун, тилегениңер Кудай берсин. Ушул балдар окуткан балдарыңардан урмат тийгөргүлөр. Мугалим болгон жакшы экен. Мен өзүм башка больница жатканда өзүм окуучум болуп калган. Кара калсаң дагы, эме кайсы жерге барып калсаң дагы өзүм окуткан окуучаным сөзсүз кандай бир болуп калган. Мен ушу менен сыймыктанам да, мугалимдер ушундай асайып менен иштеп, ушундай мен акчамда эмес деп ушу балдарга жетип койгон ушу мугалимдер арасында мен бир кезде өзүмдүн өз чыгардым эле ошол өзүмдү айтып коеюн мугалимдерге. Кимдир бирөө менден минтип сурайды. Мугалим ким? Кишиби же Кудайбы? Даңызалап кадырлайбыз мынча не? Билим берүү милдет экен турбайбы? Ага мектеп шыдыр жооп кайтарам. Экинчиден ак караны тамкан, бүк кесиптен эси болуп билсеңер, даңкы чыккан, генийлерди окуткан. Ошондуктан мен силерди сыйлаймын, мугалимдик атыңарга таажым. Çok rahmat. Daha kalıcılardan bir bırak. Saltanat Ece'nin Aycamal'da çok rahmat bilim veri, yurtlatı bilgileri, yaşlarının ilgilendirilmesinde sizlerge daha işlerle ilgili kalay, şu mektepte takayda şunday yaxşı emir bu. Şu ancak bir Aycamal'da Balgıç'ın günlerden biri bizim ballarımız geçekle işteki ballarımız çok oyuşup belirleyinde çürük falan vakları birincileri muhalifle sevgi tazip için eştese araba eştesi selamla bir olduğumuz için ballarımız geçek konucu ballarımız sevgiye son haber şu mektebimiz yokluğunda ölsün şu mektebde ayara güçlü ballarla kıza kaçırsın solup sen akıl yerinde bu soru ballarımız 11 yıldır aman isteyin çoğu yaşlıklarla çok süreli. Ballar seninle ayranlar kuş olsun. Bu ayran yaşlı diklerden kızlardan oldu, senin evinden oldu. Biz sınıftan ballardan oldu. Rahmat, ateliyeye gelenler. O şakirenin ayıp koyacak. Neyse, bu çok da şakireci
kal, ana keyin Var, boş var, değil. benim. Var. Ana keyin paylaşmak mesela. Kişi olsa da sivayı istiyor.